zain chi bai le vek ule kan chanal men lo thlir sak thina wangin kan lo me okas ni som ni le pali thole ni ania hun tha in chan theu kan be sei Afghan mar chaklama Panjshir Valley hi manlaya tang towa Taliban kutalat lom ve ngai lo ania hei Ahmad Shah Massoud fapa Ahmad Massoud le Afghan Vice President Amrullah Saleh chuan hum zui tumin Taliban lamen an lak to mar lamram te po lak le tumin anin puwa cha chho zela indona po an tran chho le me kani Karkal tazir top ni okas ni som nia Massoud Paul ten Banu Pol Hesar le Desala district te Taliban laka an lak le ta Taliban tam takin nun na an chan nuwa Taliban te chuan Panjshir Valley hi lu chua ngei tumin sipai sang tam tak nen an pan vele toa mase Taliban te hian Panjshir Valley do hi an re ve viu tho ne soyani hunkal to thlirin an hlauru ve hle a ang Taliban te chuan vauna chi rang nen remna om tur zonga chu tumin man lamek nia tarlan ani a Massoud le Saleh te ero chu an la tang khong tat riani Ahmad Massoud sipai te hi sang ko atanga sing khat vel ni in Afghan sipai in pe ve du lo hole an Vice President Amrullah Saleh a ho sang telin an zomboka maro chu Taliban te hian ral thuaman nei thata viu maya anni lampo hian indo chu an hup hur ve hle ne soite pon omboka Panjshir Valley lukhung har sa tak mai kal khan zonga hian Taliban hote lo ambush mai thei turin position an lavek toa Taliban sipai sang telin an hual tran tu to boka ma se tukin lam thleng kha chuan indona lian tham chu ala chuak lowa indona pui tham tak an ma chhon don nge enge boruak kal zel dan tur hi hriat ala ni lo anti Taliban fighter kumsom thum pakhat leka upa Ahmad Massoud kai hruai te hian an palal ram thisena an lei chua hi ol sam tak maya Taliban kuta pek mai hi chu an tum lo hle ngeyanga kan thlir zui zel don nia Taliban ho noya Afghanistan economy hi engtin nge kalze langti huna kolni kolvom thuzia hi tuntum chui lo ngai thla ho teng u okas ni som pangania Taliban fighter ten Afghanistan khopui Kabul an pong la ka tang khan heram hi engtiang taka boina chhum chain nge atuam zui don hen har sat na ma chon tur hi engtiang taka cha nge niang ti hi mitam takin an suang tu ngala an malam hun thim dan tur hi soilok hlei thei pon lo hial ome tun din huna an boina chi rang ramdang mi an ram lama ho tum mek Kabul airport a chomu malpo ei tur nei lova mi sang tam tak om dan te Taliban hruai tu ten ram hruai an tum dan lam te chu da tha in an ram sum le pai kal zel dan tur hlim thla la fia hlei thei lo lam le tuna an din mun mek te thlir jok te u Afghanistan ram hi square mel nuai ruk le singa le sang ni zariat som ruk le pariat ta zawaniya India ram aina let nga velin zim zo kani mihring hi 3.8 crore an oma sang ni le som pakua a World Bank record dana chuan ti chuan khovel ram hausa zong GDP renga hian za le som pathum na a an omeka an per capita income hi sang ni le som pakua khan dollar zali le som ko le pakua ti ani an ei zon na lian deu te chu agriculture lam hi za som ni le pathum industry hi za som ni le pakhat point pakhat services za som nga le panga point pakua ti ani a World Bank in a chin chia dan chuan miret hei BPL kan ti hi za som nga le pali point panga an omani an main industries te hi small scale product de uvekan nia textile soap furniture paykhok fertilizer apparel food product non alcoholic beverage mineral water cement hot woven carpet natural gas copper tiang chi te hi an siam chuaka te chuan ease of doing business reng hi zale som sari le pathum na an ho ve mek boka an ramatanga an thon chua te hi theitui lamchi Afghan rugs wool cotton hides gemstone medical herb chi rang an ne an export value hi sang ni le som ni khan a million zasari le som sari le paruk nia chutani
an main export partner te chu UAE hi 44.8%, Pakistan hi 24.3%, India hi 21.6% an nia ramdang atanga an lak lu te chu machinery, capital goods, foods, textile, petroleum product ang chi ania a value hi billion 6.54 tiani chutiang an lak lu na ram te chu UAE hi 23.4% ania, Pakistan hi 17.1%, India hi 13.9%, China hi 8.68%, tichuan US hi 8.61% ani. Sang ni le som pasari khan public debt an nei hi an GDP atanga chutin za a pasari ania, an revenue hi dollar billion sang ni le zani som sari le paruk ania, an man chua lam hi sanga zathum som ni le pariat ania, an man chua lam atam zok fe ni. Afghanistan rama hian lei hnoi hausak na fin fia thlap to iron ore, marble, copper, gold, rare earth, aluminium, zinc, lead, tungsten, mercury, chromite, sulfur, torque kan ti ang chi heng zong zong hi billion barrel 1.6z a om chung hian khowelaram nufual ret hei ber an ni vea namulo thalai hi za som ni le pathum lai an oma heng thalai namulo te hi foreign atanga an ron bultum helpol group a hian an lut na sa hle ne soi ani bok. Afghanistan ram hi phaizo le tlangram cheng che tak tak te om na ni in aram sik le sa wangin ram lum le vot thlai chin theina mun hian nei tha ve hle a grape phei hi chu khowela athar tam som paret na an ni pha a wheat te grape potato vegetable lam watermelon rice apple onion tiang chi hi an thar tam ve hle ani. India po hian onion hi la lu thina ni ran vulan uara beram le kelte ar lam chi te hi an vul na sa hle boka tuifin riat po ram ni lo ma se dir zau tak tak te le tui khua sanga pon khoi na sa hle ve boka ni ram ngo an nei tha a thing thami an nga boka thing zai tanga thil siam chua chu an ram sum na tha takani. Afghanistan ram hi khowela ram upa le chanchin thui tak nei an nia an noya mi hi pulu aren thlei soi atlang pui karon la chua ke ti inaron chop chuak vele ni. Afghan ho hi lal sola tha te an ni an tia he thu hi bible lang lo historian te chui da na ni. Afghan ho hi lal sola tha te an ni sola hi malaik taluk ti inan soi boka afapa Jeremiah ani chuan Irmia anti mai hian malak Afghan a ringa chuan som thum le pasari nuwa Abdul Rashid kus nam hi ringin chumi thla kal zel chuni inan soi mugal thla chanchin chui tu Nematullah sangkhat le zaruk le som pani la dai to mi chuan Abraham thla kal zel sola thla ani tho soi bok sola thi nu khana fapa Afghan hi lal Davida khana en kol seliana lal Solomon sipai ho tu chief commander da ni nge soi ani bok lal Nebuchadnezzar an judalal ram ane khan Afghan thla te chu gor anti tuna central Afghanistan a hian an tlan cheta ni in he muna hen an omlen ta ani heng historian te ziak hi bible lam ero mu tura omlova pathian nam than kan ti ten po hian Israel le Afghan ho hi in lai chin na thuk takan neya an mani chuan Yusuf Zai antia chu tribes of Israel tinani Afghan ho nam ming an nei then khat te hi nam tha tu ti poina soi thei ome hetiang hian an neya Gadun Gad nam Rabani Reuben tha Naftali nam Zamat Zebulun nam Lavani Levi nam Shinwari Simeon nam Afridi Ephraim nam Ashuri Asher nam Khatak Manasseh tha te antiani. Economic advisor Louis Thukochang Arab News chuan President Hamid Karzai hunlaya economic advisor Mr. Turek Farbadi chu a interviewa heta zo na poimo deuh te chu hetiang hinia Afghanistan ram thian tha economic partner te min thil theyem tia zo na chu theye Afghanistan ram hian cho damdoi oil in sakna bungrua tiang chi hi kum tin
dollar billion som man hu alalu thina chumiata na tho puilian ber chu Iran ania Pakistan Uzbekistan ten an dotani atia ani chuan chia khondan min hril thayem tia zo na chu bungrua ramdanga tanga dollar 10 million man lak lu atang hian custom and excise duty te lakania chu chuan sarkar na thok te hlo chu tum thayang ti ani Afghanistan Central Bank chungchang min hril thayem Taliban hoin Kabul sarkar an lak vele khan US Afghanistan Central Bank India Rama Reserve Bank of India ang hi the Afghanistan Bank asum zong te chu khoi che theilovin asiam taveka hemi wang hian Afghanistan Central Bank chu na thok theilovin a oma ramdang atanga sumpu peipun le da khamlam chi reng engma khoi the nei lova chuwang chuan Afghanistan poisa Afghani hlutna hi na satakin atlatni amani Afghanistan tan tranpuina penasa ramin hril thayem Afghanistan tranpuina sa zual ram te chu Germany te Japan US Great Britain le EU te hin ni Afghanistan budget hi engzat nge tlingang tuna budget kalme ka hian 70-80% lai hi ramdang tranpuina ania gani sarkar Taliban tenan paithak ta ka wang khan heng ram te hian Taliban ho hne na hian tranpuina hi an pezelangem ti chu soi thayani talova Germany chuan Taliban te hian ram opna tan Muslim sakukul muk mei chia te ra be na le khir taka khuwa kherna dan Sharia law an man phot chuan tranpuina sum hi pek chhun zom an tum lo thuan soito Taliban thupuang tu khan Afghanistan a opium chin le drugs manga sum don an khap tur thua soya heti lai hian Taliban te hi opium khal na saber ni in khovela opium zonga za som ret le palilai siam chuak tu an ni boka an theyangem ti le Islam sakhozui tu in tina tangin chia an khon thina heng thil te hi an chhun zom theyangem ti chu hetiang hian a chang boka Taliban ho hi ram noya an oma wangin suman mamo chu arem dan anga an zon le an dap anga ya tuna chuan sarkar sumlak lu dan pa ngaya sumlak lu dan kong an zon a tul to ang atiani Afghanistan ram dam chhuwa theina tur foreign exchange reserve an neyangem ti hetiang hian a chang bok Afghanistan Central Bank Governor Masa ina soidan chuan foreign exchange reserve hi soitham mu mala omlo hleya Afghanistan reserve gold ang chi zong deuh tho hi foreign bank ate sumpuk na tura da khamme kan ni chumi mai chula ni lova ram chunga hian sum fai a omlova ram pon lama omte po khoi che theilo tura hren be ve kan ni bok ati chutianga ram pon lama hren be te chu engtin nge ti chuani le thayang ti hetiang hian a chang le a ram pon a sum hren be te nuk chuak tur hian Taliban te hian ril ruzi matanga ril ruzaw an putangai phota ramdang international community hian Taliban chu mifir fiak te khoi lo tur le kui triak zel lo tur le mei che te dikna le chanvo hum hal tura intiam ngei an duwa chumi chu rang taka man lak lo chuan Central Reserve Bank ka sum a hlutna dollar billion 9.5 US in a hren be mek hi Taliban te kuta lut lo tura hren be reng thayaniang ati ti chuan engtin nge ni ta zelang international community lampo hian har satna an la siam sak thei cheu mai Taliban hian an sarkar ruang aman ti fel watangai Afghan mi pui mi pale mei chiate digna le chanvo an pek dan tur an ti chian watangai yang international community du dan an zom thei chuan Central Bank Reserve an man thei tur a pek chua ani theiang atia ma se Afghan ram hi khovel ram dang te endong lungten le tuithar ani lawanga yani atiani engtin nge ni zelang Afghan economy hi US kuta le President Joe Biden administration a ain na thui hlea Biden administration hian tuna Taliban sarkar hi sarkar takatan apom le pomlova ain na thui hle thayang tunin muna tak chuan Afghanistan ram hi US le khovel ram dang tenen sum le paya anin zomna chutcha me kania Taliban rorel na chu global financial system pon lama a der to a hetiang ania wang hian Afghanistan poisa Afghani hlutna hi atlahniam hal rok tamaya
okas ni som panga tang khan ramdang sum nen in thleng ton thei ani to lova chole ni tin mi hring mamo man atau chak ta em bokani hetiang taka har sat na hi engtia rei nge Afghanistan mi pui poi soi lo te hian an toang an chan chin hi kil tina ngai nom lo le ngai tu na ti thui thei atam don chau ne na langa engtin ngen om zel don kan thlir zel anen chu